hello watu wangu, mko fiti si ndio? So guys, aki tafadhali, please guys, mwenye tu anajua atafika kwa matanga ya Chebukati, mwenye ataenda kwa matanga ya Chebukati, tafadhali, yani nimeomba bado nimeinsist, kama unajua utafika matanga ya Chebukati, yani utaenda kuzika, please nipitieni tu, mimi niko ready kuenda kulia. Mimi nataka tu nienda nilie kwa hii matanga, nilie vizuri, nilie sana, lakini after kulia nao nitakula. Sinya hata mnajua kila mahali watu wanafaa kukula. So wewe ukienda matanga ya Chebukati usisahau kunipitia, niko ready kuenda, hata niko prepared kabisa, na nitabeba dish, msisahau. So ukienda wewe niangalia tu alafu kosa kunipitia, tutakutana na wewe after tumetoka huko kwa hiyo matanga.